babu tasi wa akhiran dambugal jena ya bangal e sakki torangal kadi kamulakhasul fiqhu ka deftere tatabere fi sadaqatil mustahabba no yewta en joni fi sadakaji yidadi ni wona farillaji waddidi din wa ila janibi zakat hino e faade takko zakka alwajibati waddidi don on fil malika der jawdi hino takko on zakka don hunaka don kadi sadaqatun sadaqa mustahabbatun yidado tushraw mono sar'ina kadi kulla waqtin kala leer kala nyallal kala sa'i li itlaqil hathi sabu wellitagol yamirgol yimbe ben alayha ittugol on sadaka fil kitab ka deftere Allah wa sunnati ka sunnane laado wa targhib e lerdingol yimbe ben fiha e sunna e sadaka o faqad hatha Allahu alayha gomdi Allah subhanahu wa ta'ala lerdini yimbe ben e hore makko e on sadaka fi kitabil aziz ka deftere makko teddunde fi ayatin kathira قال تعالى وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب انت ونازك ونكفاندا كصدق نافلة وقال تعالى وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون وقال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة ande no sadaka mo neddo ittiri fi Allah la tutfi ghadabur rabbi wallahi mo danninira tikkere nde joomi makko monaninomo wa tadfa'uhi mo dunya kadi mayta to su mayde bonde nde fokkotono mayde ta ko maygol yara kayiti ma maye hulbini nde juldo e laabi sadaka mo goddo itti hino dannina nde tikkere Allah hino dunya nde mayde da ittande rawa Tirmidhi wa hasan wa fi sahihain no ka Bukhari ka Muslim kanela maki sab'atun tiidido yuzalliluhumullahu alla dowdina be fi zilli ka dowdi makko yawma la zilla illa zilluhu nyande tay dowdi Allah subhanahu le danki arsi makko ken wa dhakara wa janti minhum mabbe kambe jeddo tayno ton warajulan gorko tasaddaqa ittudo bi sadaqatin sadaqa fa akhfaha usudamo hatta la ta'lam ha harahum pitaki shimalahu wontirdo kanano makko ma tunfiqu bi yaminihi ummu ukurika sengo makko nyamo ولا حديث في هذا انقال دمبقال كثيرا يدودي وصدقة السر صدقة سوداء أفضلكم ولمؤمنين لقوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ولأنه يسبق صدقة سوداء أبعد قرة عند جمع الرياء ينغو إلا أن يترتب siwana waddo ala izhari edo fenyingol sadaka wa ilaniha e fenyingol mo wa ilanuha haray fenyingol mo gol don maslahatun ko maslaha rajihatan jikkido min egitida nasi fi yimbe diti be nyenting bihi mo kanko masalan kari ko duwa do wadanede eden suti yimbe be ngala wadude wonale sabu angal ko sabu welsindare haray no sellimi Abdullah kala ande mi wadan tam fenyina non fi yon ando ko duwa do wadanede ma yimbe ben ko kon wadde nde hunde ndara dum no fandi yimbe belle no mari buri dum an wada duddina holla men fenyina fi yo men andu menen kadi yo men beedu ko men wadde kon no fandi haray don fenyi ngongol e lalaimo wa en bakhinu hani an takuna de latoto tayyibatun biha nafsuhu hara on tigi ko labbindo wonki makko ken e sadaka ghaira mumtina biha ara wana o mettin do wonki makko kin wana o anyin doki alal muhtaj le do hato nyindo qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha o ghaira mumattin hara wana o wulutudo o fillitido mumtin wana o wuludo fillitido wajiti biha sadaqan alal muhtaj do hato nyindo mo jomni on sabu qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha wa sadaqati sadaqan fi halis sihha ender al halika on tigi selli don afdal kadi buri mojjude dika onawni don qala sallallahu alaihi wasallam la maki lamma sulatu man be landano ayu sadaqati afdal kunne sadaqaji ni buri mojjude qala maki anta sadaqa konde ittata sadaqa wa anta taw an sahihun ko asilludo shahihun rere dan do ko ittuda ko alego harada hato nyin ta'amal al-ghani hida yeli al-dugol kati wa takhsha al-faqara da huli basal itta sadaka feno don ko buri mojjude was-sadaqatu fil haramain ittugol sadaka ka hulum didi asharifaini tedudi didi kadi afdal buri mojjude li amri Allah biha sabi yamirore Allah ko ma dalikum fi qawli fakulu nyame minha
وأطعموا نيامنون البائس تمبلو الفقير باسو والصدقة صدقة قد إتار في رمضان الليل لرسوما أفضل بوري مؤجد كد إديل بهدتين لقول ابن عباس سبيوت عبد الله بن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس كبرد يمبين فب تنقل إيكوغل وكان كنو لاتك أجود ما يكون تنار كبرة لا تعدي مؤدن كنفو مؤدن كد في رمضان كو اندر لورسومه كنون لا صلى الله عليه وسلم ونكو وير حين يلقاه جبريل سانغ جبريل أرتهاور مكة فكان أجود بالخير ولاتي كبرة تنار مؤجد فب من الريح المرسلة fakana walaati kan ajwada himo buri tinnade bil khairi wadugol mojjere min arrihi ha hewtiti hendu al mursilatu accitandu wifugol himo yawa wadugol mojjere buri hendu no ande da hore manon accitandu yo wifu wasadaga on fi awqatil haja e waqutuji haton jinaadi din ka tawata yimbe ben hino mahpuri haton jini ko don kad aftal buri mojjude di leer ka yimbe ben haton jina mojja ese on fami قال تعالى لا دال أو إطعام ما نيامينغول في يوم اندر نيالاند ذي مسخبة جوميرادو فوق ذي مسخبة جوميرانغال هيغي يتيما اليتيماجو ذا مقربة جوميرادو باتنديرال أو مسكينا ما مسكيناجو ذا مقربة جوميرادو فوق غول كما أن صدقة نونيري نون صدقة على الأقراب edo battondira ben ka en dan wal jiran e kawtal ben kadi afdal buri mojjude minha e mudum alal abadaini di wodditibe ben dido kam musidal e wodditibe ben ka kawtal fi onno faqad awsallah gomdi Allah wasiki bil aqrab battondira ben wa ja'ala lahum wadani be haqqan gebal ala qaribim e do be battondire ben fi kasirin e der ko dudi minal ayati imorde ayaje kagawli ta'ala wa Allah dalili wa atidal qurba haqqahu وقال عليه الصلاة والسلام نلا دماك الصدقة صدقة على المسكين جناد مسكيناجو صدقة نكو صدقة وعلى ذي الرحم جناد جون ان مسيدو اسنتان نكو صدقة جديدي باسكو صدقة وسيلة دونك awadi صدقة awadi يوكر ان روى الخمسة وغيرهم وفي الصحيحين البخاري ومسلم دونك اجران كون جودي جديدي اجر القرابة جودي باتنديرانgal wajara صدقة enjoddi sadaka on summa alam refti andu anna fil mal hino e der ndi jawdi ma ndi dabbuda huqugan haqqe siwa zakat rana zakam akhi sa yetti zakama a jonnilan e der hitande ne wota sikku gebal Allah ni e jawdi ma ndi fi ko antum dabbindi gebal an heddi nahawa muwasatil quraba wono hella yanyangol bebe battondirda ka en dan e ka kawtal wasilatul ikhwan e jokkagol be do musibbe li ita isail e okkorgol o do turido wa iarati muhtajin e wallitagol luba o do haton jindo wa inzari mu'sirin e nettinangol sattirado himo nyawli ma himo lubi ma kono no sattani mo kem fewndo do yobugol mo nettinangol mo dum kadi ko jaadum e haqqe makko ko mari e jawdi mandi wa igrado mo go taridin e nyawlugol ardo nyawlagol si tawi hiden andi o yoba en andiral mo luttingol nyamande stay kadi en andiri o do ko gikku so nyawlke hetata ko bay Allah no dali wata jettu jawle mon den jonnon faade yebo wode ay nyawlata mo dey qala ta'ala Allah dali wa fi amwalim no jawle mabbe den haqqun gebe go harana zakka lisaili wonande torotol wal mahrum e horminibe e toragol haaju mabbe ala e toragol kono enen fayda ko torido yurminkini wo ko on don okkorte yondini don on don ko yetteten ko mo mari woni ko mo aldi ko dum hadi o toro tawi non ko on yondini do harmini toragongol bay Allah ene laado no harmini dum kono o mara ko buri handude okkoregol di torido parce que on don o hawkali liman makko wota en accu ha on don kadi hawkali liman makko o toro wono beeda hawkiri liman mabbe on si okkoremo haray mo jali akhi haray marsali ويجب إن ودي إطعام الجائع نيامينغول ويلاد وقر الضيف ويلتينغول كودو وقر الضيف ويلتينغول كودو كودو وني بوبينغول غيتي كودو
wa kuswatul ari e holtingol holudo wasaga zam'an e yarnugol don daade baskoni dhabal imam malik rahimahullah de sa imam malik kanko himo yari ila anna wonde dum yajibu ko waddi dum goytode ala muslimina wa julbe kanko dum won ko maaki fidaw asram sottugol nangabe mabbe ben wa nistaghraqa dhalika amwalu hay sayuni dum don yuli lanni jawle mabbe den kanko yiwo dum ko hunde waddinde non kama annahu wan woniri non kadi yushra'u hinu sar inana liman hasala wonande on hebudo ala malin e do jawdi wa bi hadratihi tawahino e tawnde makko don kadi unasun yimbe go minal fuqara jihabe wasurbe wal masakin e miskinabe an yatasaddaqa alayhim de ittata sadaqa jannabe sono kala minhu immode jawdi ni qala ta'ala ayali alla no dali wa atu haqqahu yawma hasadihi wa qala ta'ala wa idha hadara al-qismata sitawama sendore dondi den ulul qurba jomirabe battundira wal yatam masakin farzuquhum arsika minhu imayr dulle be marake bada mayr kono okkorebe wa qulu lahum qawlan ma'rufan wa hadi dido piji di konto den fo minal mahasin ko jiyadum e piji labadi mo'ireji dini islam woni ka dini islam ko jiyadum e ko labinta min mahasin dini islam ko jiyadi e labina e dini islam kan ha harabe ona julbe ben natay لأن سو إسلام دين المواساة كدين ياجين ينيا ككلا هبا والرحمة يرمين ودين التعاون كدين والندرال والتآخي wadugol nene goto yagal wonugol nene goto yagal fillahi kal watawde nene goto ida anyani lanko Allah ukumako fama ajmalahu ala ko buri labede dina islam min dinin immorde dinahu wama ahkamahu ala ko buri nyenyude wonda hikma e dina islam kam min tashrin immorde sharia hedditido nas'alullah ta'ala idan toro Allah to don an yarzuqna de okkorta en al basira gite yi ayde kene pettan tasapiye fi dini dina makko kan watta masuka e jogitagol be shari'ati sharia makko innahu Allah samin ko nano mujibun ko jabino mi torki Allah ya hayyu ya qayyum ko do dambugal sakkitoran fi yewtungal ngal fi zakka ko do deftere zakka nde lanni hiden hikkinde do deftere yewtayde den fi asiyam korka mi torki Allah teddudo to do min Abdullahi Kala e jurriyaji an din haka be hatti e onon be wonbe lanjentade yo Allahu on okkor en jawle dudude laabude dagide o wada en ittobe zakka wata Allah wadi en jonnetebe zakka yo Allah ittu en e jonnegol zakka fewndo do himo wadi en ko en nyaamobe zakka ko en jabobe zakka yo Allah ittu en e jabugol zakka yo Allah ittu en e jonnegol zakka harana sabu maygol men hara ko sabu aldingol e reisingol en o wada en enen tigi ittobe zakka yo Allah wadi en ittobe zakka yo Allah ittu en e nyaamobe zakka sabu reisingol en aldina en bi rahmatika ya hayyu ya qayyum so okori en jawdi ittugol zakka